2,5'a берет екен. Шундай мешік қағасың ба? Барсан тезі, олар барсын. Ассалаумалейкум, урматтуу Өзгөн ТВ YouTube каналын жалпы табылчылары. Бүгүн биз сиздерге Бишкек шаарынын Тагыл тоотуна жайгашкан, тагыраак айтканда Жайма базарга келдик. Жайма базар бүгүн сиздерге велосипедтердин бааларын көрсөтүп беребиз. Баке, булардын баалары канчадан? 4,5, 3,000. Кайсылар 4,5-дан? 4,5-дан, а? Башкаларчы? 7,000-дан, а? Бийлер 4,5-дан. 4,5. Бер жакта турбайбы? 4,5-дан бар кичине келер 2,000. 2,000-дан, а? Onlar dostlar 4,5 eкен, қалғандары 7,000. Кішінекей жетіскелер 2,000 екен. Башқа жерге қарағанда қиыла велосипедтер қазанырақ екен достар. Ал мен бұл байке номерін сұрап айтып қойдым. Салсаңыздар, өзіне байланышып алсаңыздар болады. Onu birlikte 4,000'den. Ayta verin. 76, 39, 15. 0,700'den, ha? Makeda soru bu жерде kitapları da var iken. Kitaplar Сарабошники, участковый педиатр дейді. Бұл жерде медицина тармағында да оқыған, іштеген адамдар үшін пайдалы кітаптар бар екен. Джек Лондон дейді. Медицинского филиала «Союзюк» дейді. Стоматология детского возраста. Лекарственные средства. Башқұртский дейді. Бұлардың балар қандай болып қалады? Балар қандай болып қалады? 500 сомға чейін. 5 сомға чейін, а? Балары 500 сомға чейін екен достар. 100 сомға. Ана электрик. Dostlar, itiş ayak boyunca daha geldik. Ece buların baları anda okumadı? Sayızdın keseleri 100 so'mdan, sayızdın buyumları ne kesele kımbatta? Примерно мол анча тұрады? Алар 30 so'mdan. 30 keseler 100 Что? Сұрмаулар, штугана 30 сомдан екен, şu идиштер. Барлығы 30 сомдан мı, жарғандай ба? Onlar mı? Штугана 100 сомдан екен достар. Bizden екен. Молар mı? Молар ушунда бір 1,5 екен достар. Қанша түсінер керек. Россиядан келеді. Номеріңізді айтып қойыңыз ба? Телефон номеріңізді. Телефон
Айтасың? 505 505 17 17 95 05. 95 05 екен. Ошол номерге байланышып келсеңиздер болот достор. Мына бул чайнектер 200. Моларчы? Булар 500. 500. Бардыгы колдун жумуштары. Кичинекей сувенирлери 50 сомдон. Нолар бар? Булардын баары, булар 100дөн мынакей, мыналарчы. А булар 200дөн да мына. Бул неме? Ысырык салгыч. Isırık salgıç? Мынакей. 150 сом. Isırık salgıç екен. Колу Ооба, жасалып. баары чоподон жасалган да. Чоподон жасалган. Ооба. Ушул номерге достор байланышып келсеңиздер болот. Курчактын ар түрлөрү бар. Түрлөрү бар экен. Жаачы кыздар бар 250 сомдон, кичинекей курчактар бар 100 сомдон. Эми аларды азыр алып чыкпадым да. Келиңиздер, сода алып кетиңиздер. Достор, кезектеги товарыбыз болгарка. Канча барсы байк? 2,5. 2,5 берет экен. 2,5. Бунда 2,5. Номерди айтсаңыз, номериңизди, телефон номери. 0500 менен 12 79 43. 2,5. 2,5 берет экен. Сааттар 300 сомдон мына. Момундан баштап 300 сом женский. Момундан баштап 300 сом. Момундан буга чейин 400 сомдон мужской сааттар, момундан буга чейин. Олар 500 сом, олар 300 сом. Сааттын браслеттери 100 сом, головкалар 50 сом, 100 сом. Сааттар женскийлер, момундан баштап женский, могу да женский. Өкө мужской, момундан бияк мужской кетет. Айта бериңиз. Телефон номерибиз 0701 01 01 94. Болотбек деп сала берсин. Не надо. Ассаламу алейкум достор. Оңана сатып ойын. Onun bası kança? 4.000. 4.000 ekan dostlar bular. Ama o kimi Yesrovka. Onun bası kança? 3,5. 3,5 ekan dostlar bu Nissan Yesrovka. Ama olarcha 500. 500 ekan. Bütün kança? Gideyim. Noç mu? Boş firması 1000 som ekan. Noç texnomerchi. 3000 ekan dostlar. Telefon nomering bormi? Assalomu alaykum, hurmatli O'zbek YouTube kanalining жалпы kataloglari. Bugun biz Bishkek shahrida joylashgan bozorga keldik. Bugun biz sizlarga bitterdi, yana qo'yonlarning bog'larini keltirishga harakat qilamiz. Bu Восточный poroda. Qancha oy bo'ldi bular? 1 ay 1 juma bo'ldi. 1 ay 1 juma. Чистокровный. Sertifikatlar bor ekan, ha? Немецкий? Жоқ, Восточный. Восточный, ha? Qanday hurmatli kataloglар. Восточный poroda güçlü. 1 ay 1 juma dediniz, ha? 1 ay 1 juma. Telefon nomeringizni aytib qo'ysangiz? 709 58 26 45. Şu esmini baylanışıp, şu küçüktür turalı genellik mamat alsanızlar bu. Sizi geçi belki. Koyanlar var. Bular imi bölü paroda. Смес болып қалған. Смес? Қарау үстінесі Калифорнияның бұлағы çoğun қойылдап қошандар. Bular жөлі баққанға мы же, мына жерінге де бұл? Жерінге. Номерді айтып қойсаңыз? 708 менен 54 Қаншалы?
Elbette 79 21. 54 79 21 номеріне байланышып баяндар туралы кеңірек болат алсаңыздар болады. Таппай. Они все продаются, да? Да. Веслоухих нету. Эти голубоглазые. А можешь сказать там цену? Декоративные 1200, 600, 2,5 она беременная, 500. Это беременная, да? Да. А кошек почем они? Это 500, эти 700, это тоже беременная 2,5. Такие катаустар, мол, жақында қойған той екен. А молар 500 екен. 500. А почем они? 500. 500? 500. 500, да? Бұлар 500 сомнан келген, бұлар мышықтар. А порода какая? Мама какая-то породистая, не знаю, хозяйка сейчас ушла. Мама породистая, папа залетный. Это декоративные. Декоративные, да? Зайцы. А вы мне подскажете, да? У вас там собака, да? Тоже продается? Да. Знаете, как? Три. Порода? Это овчарка с кавказцем. Кавказца, да? Да. Почем за сколько? 3. 3000, да? 3, да. Это вот овчарка кавказская. Можете там связаться по номеру телефона, номер ваш. Мой 559, 54, 45, 62. Спасибо. А это она кушать пошла, она оставила. Урматтуу катталуучулар, жашнакай коюндар бар экен. У вас тоже они продаются, да? А? Продаются они, да? Конечно. Вот этого покажите, французский баран. Французский? Мясной, да. Я встану, чтобы... За сколько продается? А? За сколько? 3000. 3000, да? Там французский баран, да? Да. Французский. Французский баран екен, 3000 екен. И белый фландер. Ай-ай, жашнакай, келишимди коёбуз экен. Белого фландера покажите. Это девочка. Это девочка? Да, и ей всего это 7 месяцев. Это немецкая? Восточноевропейский. Тоже 3000, да? 5000, да? 5 минут. Ну, конечно, кто будет покупать, я уступлю. Ага. И за 4 отдам. Номер ваш можно, да? Оль, покажите вон ту. Все за теми гоняются. Вот в большой клетке. Это мальчик. Это также 4000. Тоже, да? Да, это фландеры. Фландер. Фландеры. Фландердің породасы 4000 дейді. Анда эме бар, мен iPhone ойнайын кейін өрейін, аны итті алып берейін. iPhone.
Они почем? Они ваши? Зависит от покупателя, Ага. как плавающая. Мы говорим, что уступаем. Там сатып шығар. Қойындардың барлығы сатылады екен. Бәке, мұның балалары қанша? Жақсы ғой. Қойының балалары мен екен. Бәкем ол сатып ал. Балалар қанша айтып қойсыз ба? Бірін 200 сом, 700, нарқызы бірін 100. Бірін 200, бірін 700. Сол үй шартында баға тұрған қойдандар екен. Ташнақай. Бұлар немес қанша пародасы? 3-4 пародасы. Бұл қанша басы бұл? 500 сом. 500 сом, а? Адамға құтырады. Қалам дейінер болса, ондай 500 жылғы болып кен. Арзандатты, пісікке алып береді. Қанша оқып тұрсыз? Қанша чоң оқып? Телефон номерді беріп қояды. Номеріңізді айтып қойсаңыз? 0700 03 1070. Dostlar. Bilgası öz aytты номер телефону. Doğru. Net alarak 100 kere alalım değil. Kapit жасасаңыз, да? Урматтуу катталушылар, бул 5 жылдан кийин жарым апчарка деди беришине дейт. А это за сколько? Это $100. $100, да? Тоже, да? Да, кролик. А кошки почем? Пакеты по 300 сом. Мальчик, девочка. Номер ваш можно, да? 0550 618 173. Оксана. Спасибо. Такие урматтуу достор, кезектеги жаныбарлар, мышыктар. Они все шотландцы, да? Нет, не все. Это койон, Это кролики декоративные. это кучук. Не один шотландец. Почем это шотландец цена? 3000, да? Шотландец породасындагы мышык баасы 3000 экен. Декоративный койондор болсо. А их цена почем? 1000 сом, да? Хороша белочка, орешки Достор, 1000 сомдон экен. Декоративный койондор. Это не хранение, это воды мало давали. Анчадан почем? 1040 на выбор. Дикарашки это. Породистые. Да, А вот эти почки. Мынакей достор, кезектеги эмебиз. Порода питбулл.
дешево, они по 3000 просят. Честно говорю, это дешево. Вот это такая красотка, вот это. Девочка или мальчик? Питбул. Белая грудь, вот это очень, возьмите вот это, очень хорошее. Питбул парадасында күчтөр. Менде қанша қалды? 2 ай екен күчтөр. Ой, енесі оқшы. Ой, енесі. Басы қанша? 3000. 3000 деген достар. Telefon numaranızı ait olsun var. 703. Şu numaraya dostlar байланışabilirsiniz. Küçüktür. Yürüyor erkek ilk olga çıkan dostlar. Не надо в интернете плохие слова говорить. Нет. Это что за программа будет? Dostlar gezekteki ışıklar. Tamam, 400. 400 сомнан екен. Мынакей достар биздин кезектеги күчүктөрүбүз ушунакай. Аябай сонун болуп турган кез экен. Бул эмне порода? Улан пароданын басы канча? Бул аралаш. Неме? Охотничий менен аралаш. Охотничий. Өзү овчарка менен хаска аралаш. Улан басы канча? Басы 2000. 2000. А бул күчүктөрчү? Лабрадор эмес, э? Басын айтып қойсаң. Терьер var. Jack Russell? Jack Russell terьerler. Басы қанша бұл? 5. 5000, а? Жаш қанша болып қалды? 1,5 айлықтар. 1,5 айлықтар. А бұларчы бұл қандай порода? Бұлар смешанный спаниелдермен. Бұлардың басы қанша? Бұлар 800 сом. 800 сомнан, а? Telefon numarayı açıyorsunuz. 0771 9 23 26. Ya da sizge karayın. Kapatacağım. Bakın dostlar. İşte kaymışlar. Ece bas hançeli. Ne olan bas hançeli? 500 buna. 500 mi bular? 500 somdan gün dostlar. Buna modalar. Buna moda var he. Batanya. Hadi buna moda alamda baktı. Ne molar? Nasıl paroda? Küçük türde var. Bunlar bas hançeli. Oğlan bası. Buların bası 1000 сом екен. Примерно 2-3 ай болып қалмақта. Мынакей достар кезектегі ежебіздің мышықтары. Басы қанша? 1000 сом. 1000 сомдан екен. Пародасы қандай бұлардың? Ар түрді. Мышықты көрдіңіз бе? Шындай мышық қаласың? Оны аламдан кейін ұқтағы отқа деймін. Жемі бас қаншаны емесі қандай? Пародасы? Восточноевропейская овчарка 3000 сом. 3000 сом, а? Восточноевропейская овчарка 3000 сом екен. Достар. Мынакей достар, бүгін 5 сіздермен ішке шарын тағы тосында жайғашқан базарға келдік. Базарды сізге көрсеттік.